ye nua be me leji wasaba alaji eti say eti efo anasarefo a mo shape show yi mo fa ma ababa wa video say see em friend na makra friend na brabrafi na me hu chese me hu pida mo fa ni video ne to so maye ama abrafi aha we ye nra de no mo me volume to ni mada eh me fancho me super opa ye bibi wa ti me nya so mo so ye wa sa shi mo obowa eh wono nai obowa opa fa se bibi sa be so ni mada eh me fancho me super opa ye bibi wa ha so ni me mada bo so we ya ni ye tu foundation a ye tu foundation won kan okra wa ti kan okra yesu ba oba eduma wura na wo ho kan okra me ni kan okra me na me hwe me ba Nana me shano na me shano na ya wo because ye dia me busa na na ma papa e so chesa ase munyae because abusu ni ani no ne wadade a na chese relationship no ho ye nkwa me wa wo me won kwa me nsa dada ye nkwa na me wa wo ye no wo fe wo ni madabo sum we ye na ya ka me ba ha no se pe de ba ha no se enti na na ma pe de wa o send us ka obebo ni dua no ma oboa 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 na se me ko yare ye me ko no ho me pese me ko no ho enti me si de bia send scan for ma kwa no ko school o yaka me friend na won fa na me ya me ko ye na me bia de kwa ka me sa na won ne menyam won ne menyam no so de na won ne wo konya so si mo jai te de na wo konya mo de ko be na say me ko na wo say o ye adwuma baby intimentna se e kakra bulu ni ska anajo na enumre no wa ma nti kobo 8 mu hono to ba na dia se ka be na me de ba na o sa de ye na o china na bu ska ko na me se da wo be ska ne na me ko bu sa me ko da akonwam na o se akonwam de me da mpa so ne de ta ka che me sa wo ne ma da na nyi se ko ba so fu me funye no nyi se bai Kambe na nyise bai na che so ko ho na nyise no ho na ade ko debi na me ni be ma bia o me ni be ma bia me ni kwa no na ye me wo na ya wo show me sa no ntimi na me hu sai me sai kwa no bobiem ntina me say de wo de bia wo pesika no ensane etina na ma e da be ne chato ane papa ya hiem ko so se bosumi ani wona wa hiem e fa ne say bosumi nsunim July bosumi nsun na me ne dai July ena yi bosumi wa twenim ena me hu say aha me hu say me yaba na me ko ka kire no mai sanyi zen so yi e wo ho asai na na ma wonka no kore ni se so yi nan kore ba ko first day wo se nan ada na ma wo kasa wa no dane mama no nane no fa na me ye penisa akola ni hwem na samui ena akwakoti akotom na esansa laji de wakasa mprenu nti mekwa ejadua so na me na kokasa eja mai kasegu akasanu ye na ma ne so pato na sem wato no nyamo friendship mu me wo baburu ana me wo Qur'ani ana me wo bodua me wura apede ye de ahawba ukuta bibia akwanuasem ti de awugidie no ne de amaw eduada bra mpam ntɔhye na aponka ho pato medua na ope bodua na bi pe babo yo ko yan sorry ko pato ekirime bom asodi na mo ba na mo de masole tete na chese nye papa papa ene ehu sira bondi peja kwa worship center na fe adai second chance na se nya sorry boni na mo ba na mo dwan peja kwa soro ejadua wada wodo ma enra ye program ko kuma se ye sorry wo ko ne twato e baaye ena wo se ababa wa no a wo kasa no sa akoda akoro no a ye ka ne ho asem no mesumi nimu enti yesi turododo so matoa wona wuti hoyi ede na onim fa de di kan ababa wa ne din di sen ye friend abran abrafi enti wone na nama nbofo didi Naomi abrafi me pacho alaji wonim se gay ne friend abrafi pacho me nim so da abrafi na ba ya no se friend na nama no anya onwanwa oh na nama no de eno wan e friend dada nti wo so nim se friend na nama se friend na nama na sa abrafi ba wonim so de abran abrafi
Minim so de abna bless. Na sa usande na nama. Wala agini so asede wo so adwene nye. Mama say no ana make. Ti wonu se ni di ni amienu. Sa bi bi obofre no bia on. Ojeso. Hey! Mashie o. Medi media wo. Ejedua. Amen. Eyada na nso di kwa wo mu akọ. Wakote akotomu abehia nkwachia. Papa ni monyamfo ntese. Ipa o chao. Be 2011 no. Pia. Na me hu abrafi. So me chempra. Yo. Nyinsa bem. Nyinsa ne bem. Ni o maame fen inu abra. Ishia that anomote meka se bampranse new site ho nso bi da otwa nti ofa gas ho kwa no na akopie ho hono na omutie abije munya no frɛ na ama nti nyinse ebe mu na omofrem de to mani na me se mate dida mo ababuja ekwafum me bae na abra fitimachi ewa ababuja ababa we no ba he abrafi so e frɛ na ama what mechi nti eba sa no opie oni maami pie yese na me maye na oni maami dika akasa dada nti me ba ya na yese me kuja no kwai nti me so na me kɔ ne nkyɛn ɛwɔ new site ho nti yedidi mu na arefo mo eba sa na fu eja so dia TV ya mo we mrantie mienu ye da so yi 7 predia se twe gold no wo mo na e wo mo dia abere fi twe gold masem wono no mema mienu na akodia ebe pie mu ese ye nwu dia ne dia abere fi ndi gigi wo mo sika no eti asem wi agire kosovu eni ba ko wie ne kan yo eja dia kasa nti e ba no sa no na me hwa abere fi chop money nti onya be 7 months ono so na okọ hospital wo yi aboaso nti hona meka cha nse den time oduro no onye lesia se obi ko wo a enema opeto no onye lesi ne family hey ampa oje brem so to toy na miam ko kuma se dum na miam ko to to oban ho ne ma bibia so de ko awo so no so akire na oni health insurance nti men scam an ko yebi wo asida house ono ko ye insurance mo responsible e ba se awo kan no na mo fi na ofre me se awo kan nti wa bre abakwa ho abegina ofiri bomfa e ba bampanse school ho no abegina ho nso father for taxi for no drivers no nyina number no do no ma na me frɛ madam ba frɛ prince ene nyina twi taxi wo station and the prince they are to abefi no omuni no nti prince ne fa no de ko aboso hospital ti ade achi ya wada me so na me ho dodo me na be ko ankase hospital ndi mo ho na me wife no frɛ me say awo ejadua wo yere awu ana se de nyamiase na maame o ba be o se bema asi cross na se pa cho me so mo hospital wan kase nti me ba me fa ho nti me fra kase ba me du abo aso no me sie me ko so nyamia da wo ma no wa wo bema duana me do afno ka che me se obeyi no am smart nti me ko me do afno office na me ka se so na nurses menu eya adwuma obobuja hospital ho nya transfer mu aboaso nti me ka kire ba ko na e friend na Janet Eduafo nti mam je the same to hospital na eba nti de ben se me ya blefi na wo che nyambo a na be no no 40 cedis that time 400 Ghana cedis be de beba nti ma me do afon so ti ase ma me se o opani pan kofi they said waka ya di bo she so nto am be pay dropping na jado wa de kofi ma de ba fie ade chi anopa na me fa ne ho ko pa bibi kakra e ma no so mfa nto no na me ko hospital ho akutua bail na da ho me ejadu empa cho me so ha alaji that time no so na wen that time e ko yi ama ya brefi hospital ne aden na so wen
Man pacho ablefina wo tabum tabum na me hu no ti me ho na ablefika kire me se bia wote no o problems e wo nti wakonya dan wo bampanase ma e ho ni nyina ho hia na no kan emra wo papa wo no so se won so ne wo akra ne ye wo ba ti sa time na pa jedua koyi no hospital ne ade no wo na wo yi o ma that time na me so me wo o de kintampo ye adu nti wo frɛ ya se wa wo frɛ me se wa wo ɛna wo so send sika na me send sika e de man to de bibia me fa se fa kwa na wo ni hia fa wo jedua to aso pese me hu se emra ka se wa wo no so ma wo ya awe se wa wo a ama me ya ro mo allergy ken wo di opportunity ya na me pese me ha nti ne ko twia bibia ma me do Africa se oh we wa ya de se wadu bo hye so na me Ghana se nti firi wo no me manisika ya wa sede ya ma sede e ma edu se na wo se okwa asore hwe ko de nyame ase nti o ka kire me na kasa ne yam no so no rika ka kire me se ma antem ha wote no o se me ase me hwe ne yi se ya omu nya no ho asem bia enka ti hwe no na che so bia hu se hwe nti ya hese no emna o we na ko hwe na me di ma no akwala no se afra no ya boache le to madam fu bi o beza nti emra o yeso be kwa asore no na me am sa call market ma so djum me na me pese me diska bi e be hyane nsem because we bi ma me hunu nti na me diska me diska he nsem a anhwa obedi nti bi bia me na me to na mo na me koye na me call market na me bra baba konsulton entuma nti ko bona mane se yesi ni samre na ese ntuma ese afre no oba abuchire no abaso ni wa nya ni nti in fact me man ho yefe enna me ma oba no asa toto akora no ntade o be kwa asore ne ba me se enu ye manya ni nti oba mo se on so from da dua da we me da wase am so nya hwe nti du so pama yin toni we du so kwa asore no ana o frame ti we kwa na musa ase na asoro bia won hihye ya omoye na mo so ne hihye ne se o se asoro ko de nyame ase a wo hye envelope mu na o ma me so ase envelope asem no e ho ni nyina no yemla yanim wa ko in hospital why wasede akora no ni hwemu no a wo nyini no wo hye no sen una ode na ko school yemfiri awo ne ntoma ne nkolanta ade wo na akora ne mu wadi 11 years ni yemtwango nyina nwu baby yen me pa ne so mo ba ye na jadua o se no content akora ne international school and allergic catcher ne se hospital fees di ontimi enti school ni kuragu se school no na de akora ne ko he bajamia international school yes school no man principal and o si school nagu me on se no na ma ne ka se school no kura akora ne ko he nagu ti ho na me hu se ne no kore e na jadua wo kan international school no na de akora ne ko he bajamia no ko he me na me de ko he okay nti e ba se o frɛ me am diskama no sa o frɛ me diskama na me hu ade bi wo ho ni me hu ne se akora na ne din a de ko school no eye Emmanuel osu ansa me ba jo me bo alaja akora ne friends eh ama me pa cho akola no owo no ya me wo kentampo ya duma e no friend me say isi akwa no owo ne din be na erebe ma akwa na mso nkomo mem na ne emi nua ere ya nwene ho e no ye ne so ba bia no okwa asole a omo boa no no opese de akwa na ere eto so na mso mini problem nto de to no ka cho say friend no say akwa ne friend no owusu ansa but o ben prophet owusu ansa ndira che sama papa eke no kure so de owusu ansa sa no bonda ko ati french no aba bon ai nti me ya e de fra ala chidie ma wo kwa ya hey automatic mama eme tintumu da ejadua mo me so wate na emu oya so de mo so abusuafo nti mi hu se edin akwado ko so ya Emmanuel usu ansa na akra no de eje ne textbooks se on to textbooks na o de free school ho bae nti mi ko to textbooks no na me bae no na yaw
ya bo ache catch me say da twe me din gu akiri ma me na me pese me hu din kura wo do school mom kwam kan say on se sano enya ni imanu dua na abrefi say wase sano wase san kura ni din wa yi wo so ansa le fi ho aye Emmanuel dua yo enti wo sa akwa ne say edin be na me ntwene gu busu na chi wase Emmanuel wo so ansa ha me da busu gu ho afi na ma me hweme no din wo hweme ma ankasa ketito edin Nkomo na me se yawo e kira ko suwa na da ma madam wa twira ma sa me ka kira akwala no nti edidim na omo yi bae the terminal report bae na me call say akwara fa report ma me hwe ti hwe still na imanu uso ansa na de wo report no so me the report no kra ba ya ndam ka jabe ansa ba fi se me ka se hunti a ene akwara no onya me ba se me ka kira ba fi no that day me je report no a edin no on se san no ache no se be 2 years ni papa ni nyina hu hye dan hia bebiri da be na twa to abre fiji ska wo ho e wakora no na school club dem sesi am na me to school sesi a e wo djuma kaskase akora ni school dem sesi a sesi a wo djuma kaskase da be na twa to a wo man ska e be 2 years ni e na wo man sika ai wo de wako radio station bi da on mako emra me hu se ode edin no me je free on mako akoma wo de wako akoma pe e wakra kro ya ho e de mako doksu empilin odi yo yankwa o man so hello abrafi oh okay hello mame abrafi ate sai mame adona so me hoye me pa cha woni ma jadua hello pa cha wan wo bokuna du sa kola ye enra wo di alaji ba ha se won hwani sa kola ne so yo no so ne ba na sam no no kure be ne wo mu o abrafi ama abna pa cha wan me ye wo me bella ye di me tune no ye sana bana abrafi anti sana me ka se enti me ya sa me ama e dia wo me pa dia ama abrafi e o hia yankwa ejadu asam no so wo TV so wo se akola ono ka je o ka se ona dia kwa ni ko tu me na me dia kwa ni ko tu anana me na me dia kwa ni ko tu abrafi sauna ni ko tu abrafi tie sauna odi ni ko tu mo se wan na di ko tu mo wo ba sa akola ya wo di ni ba wo di alaji ba hai papa ben na ye ne ba wo so wan na ye ne ba wo mu mienu no wan na ye ne ba nene alaji ne tie alaji ne tike boma anka na ye ba bebe so no na di ni ba bebe ametie no wo na ha aka no de nda so ha no si enti wo ko akola na ye wan ba alaji ba di na ti na menyima kwa ne wa ma na menyima kwa so ne ba o di enete ni product kwa so bo bu me no e na wa ne ma da bebrebe no wan kire me abrafie ndi akola no e ya laji ba na ejadua e na ma kan me sina me ne 1 month o de drug ni wan na nyim 1 month o de drug so ma me laji na me ne 1 month o de drug so ma me e na me o ko de no me chane baby one way ten or down for abrafi ni me ho say e drug so na na abrafi sa se mo ekura nye se ye kan wo fon so e benada mi hia why me pa chew e na me se meba ye ntwa so ye nka se mo fon so mi donya abrafi se wa ma ne anka se mo e benada me de wa ye no e ye criminal me me a chew ye ti ye ni mi donya me ala wala yanso so e mai wa bia nkwa sesam ene wo mo asem so wonim sa alaji na nyem wa ade na mo bi be hospital na o jeje ni sikadi wo ye ni pa na wo ye payfo what kind of behavior no
wo baba ko akola ba ko wo de agyedu akodosu wo de na kwa akoma akohia ho wo de alaji so aba ha wasisa alaji dem niema 3 times e wakola ba ko ho bi tonyame kame ma be papa kwabra kwa wuda fe me se ama abrafi wo hyeti wa ne ma nese papa fo ka sasem no kura ye ntwa so a me twa so me ko tanto kwa wi me se me ko adai ni asawe fo ma peprebe adoso ene de wo ba be ma de a wa wie wa bra bosi apai fo nko a asawe fo nko a all over 7 asawo podanfo ejadia wa man sa so se osu gina school dem dia e pa cho sabre fie bie na no to se akra na alaji ba e pa cho Debbie nsanum wo sa wo Debbie jebedi ene alaji wo so upe se ba se abre no abede di so oje haje ya no die ne bebem wo to me man sa so but she mama wo menka Sompa ni je wo so me so na ni sa una petu a wabu ahwe mama mitumi kasa mama mpacho papa minimu ne da but obedru hana wo so hu TV so ba na obetia mo no pay ba e me fe kra keke na mbisa se onim me no so minimu TV so na me ye de di unda te se menini ni problem bia ti mesre papa yi se na da ro mani die kwan so o menye die nne no tie ejadua tie me hu akola no me kura me hu no mam se wa no a wo de akola ne ba me hu no se papa no but simple de ya na intimi fe nyasem enani pia ba ejadua wada woro mebu yenye die ne wotu aye ni monyamfo na ye hu ama no na prapo na me se e brada papi o wo pia je se asojafo ne ba ko fa na ba wo pa on try se wo ma mam se wa brem